Kapisanangan kumakodolong kita mananapan hanya pembantahan diti. Ya kuna pa nga Ivel Tajeri mantan PISMP Boros Kedesan Dusun. Ambilan Jun 2026. Bayan diti pembantah ako da isa penariukan ibinadaran ko. Ikihu da penariukan boros na sukuan penunggu pangansip abibas po enan. It kampung pantayro pantambunan. Suwang takawid suwang na pembantahan diti. Kiwa turo uhu de pembantahan diti mantat uhu kumaysa na pa nga panagulo. Ang uhu kumaturo na uhu kumaturo na pa nga pakamay da patanggayan. Semua takawid ka pa yung tutunan. Baras Kedesan Dusun na pa nga isa baras Kepulauan Asia ang nilan sebagai baras Austronesia tumano di Aman Siram Om Benedicto Pin 2004 turo nga tumano di Rohani Muhammad Yusuf 2004 baras na pada Austronesia na paditinga baras da agronatif kami na paditinga baras agronatif pensungku da morfem te kanunu na pararamo ipun da pembentukan da baras. Jadi struktur na pada penunggu pangansip abibas po enan diti nga nawasay matagtaluroromo kumaysa penunggu gulo po iguna mentok da boras man de porlan boras Kedesan Dusun di sikul 2008 ang penunggu dahuri an idahuri guna naman tok da boras man boras niran ang boras ula de buk porlan boras Kedesan Dusun lagi ang pinaruhang ororomo abibas en de penaruhan diti en na po diti nga pimata tagaya D G N en na po pimata tagaya diti nga tunis sangoy megal ka M N G haran nagyara muda ISO sira piniamong katulog-tulog awat diti dawan say penunggu pangasip abibas po enan nga matok penarukan diti mantok o ilo da gunang nangko penunggu pangasip abibas po enan diti da boros man boros ngaran boros ula nako tay harap pororong usway da kay tutunan suway da penunggu pangasip diti. Mga ito kapatay dan kebalingkangan na pa diti nga inutagongan ko salinay papapanaw na penariukan diti nakatagongan ako daw kebalingkangan natagongan ko kapalan na responden memboros tinasandi ina to boros usun sari kang puro pentambunan tuna serlian ilo daw uyo kapasyan kawabago megal ka mamaguna telepon mamaguna da laptop hara TV amte sanan ka idila mamarahong da kapalamusan nila da boros dusun haratin po dia pinalam sa boros malayo nakiti da putusan kumadahamagan da data sila ako da nuno ka iti penunggu pangansip abibas po enan it kampung patay da pentambunan to may da penarukan yung pagluko ay sa po hilabok porlan boros Kedesan Dusun. Ngito kawit tudo objektif ang tuwad sa penariukan tudo na pada penariukan kulit nga mengarinda ko da boros nasukuan penunggu pangansip abibas po enan kawo boros suway ka penunggu pangansip abibas po enan di kampung pantay ra pentambunan. Jadi objektif kiwa tol objektif na ko palana untuk mamagampat da tudo dilo kumaysa na pa nga mangitutun penunggu pangansip abibas po enan tuwad sa na pamamagampat objektif kiti nga nuno kawo penunggu pangansip abibas po enan kumado na pa nga mangilaw pamagunaan penunggu pangansip abibas po enan. Jadi tuwad sa na pa mamagampat objektif dilo nga pengpura pamagunaan penunggu pangansip abibas po enan di kampung pantay ra pentambunan. Kumatalo na pa nga mangintong da kawo penunggu suway ka penunggu pangansip abibas po enan. Jadi tuwa sa na po nga haranang po kawo penunggu pangansip suway ka penunggu pangansip abibas po enan di kampung pantay ra pentambunan. Mga ito scope ang rataban soryo. Scope na pwede aponsel ka pwede penarukan kulit nga penunggu pangansip abibas po enan na ko soryo ka mamagunad puralan boros Kedesan Dusun ikam pitnya bidang teknologi morfologi semantik nagi minamagun ako tuwad soryo mentok menario ang mga rinako data da dusun seraya de kampung pantay ra pentambunan ang minamagun ako nagi da teknik triangulasi mentok menario boros responden kan ka boros pento ka bipag di kampung rompon ya boros responden ikilala na responden na apa salah penarukan diti mentok ilo kumaysa na pa nga menario kawo penunggu pangansip abibas mayada pemerintahan kapagulo ko ay sa po penunggu pangansip abibas buk puralan boros Kedesan Dusun tadi nakapriman ako da madya nababayan ko haro boros diti penunggu pangansip diti di kampung pantay ra pentambunan nga ay sa ibuk puralan boros Kedesan Dusun tadi nang kusuri pa iti mentok menario dusun seraya di kampung pantay ra pentambunan mentok ay tutunan da tulong suway lagi mentok kapay maganan da telan puralan boros Kedesan Dusun ko iting po demontal milat da puralan boros Kedesan Dusun iti na pa nga isa penario pangalintis kapriman ako da minag da padalan ko apan sa mentok da kapay maganan da boros ko sandi iti na pa nga teori da penario kan iginunan ko teori kumaysa na pa nga teori morphology mata de Victoria Fromkin Robert Minaheim si 2003 tumano dela morphology na pa nga kubentukan da boros nga nuno na pororomo tay ka morphem tay ka fenomena de pembentukan da boros nga kadila manhak da bagas de kagunaan da boros tadi punit ka iti da penarukan ko tu
Raramu na padiminaan ko onwa de pabantan diti, de penerukan diti nga kakamay da pembentukan ang penggunaan da baras di semantik ang morfologi da baras. Pumadua na panga teori triangulasi mata di Taylor Wallace 2007 ipinotan di sa Chong 2008 isa. Tumano dia la triangulasi na pangabot pemedangan bentuk sisimban. Kami na peditingnya triangulasi guna untuk pemedangan data mantan pipirat instrumen dan kemantan pipirat tulun da mengano da pemerintahan kualitatif. Kiwapi pira pengerendahan ke pegulupo, kumesa na pangaman tadi elem 2004, imnenuk kudo penugu pengansip GT de baras Jerman. Dumanut nanano de elen, penugu pengansip GT de baras Jerman na poditi, ngak mentok de baras man, pemitinan lagi spell, ina kapamain kadila. Misalnya tidak penerukan kutu, ina PL yang denaduk de GT de baras Jerman. Asal tu kopi pegun suai, kesempat ipagun suai, dahana pengak ipagun Malaysia i Tambunan, minaduk aku dat pendukung pengasih bebas PNA di kampung Pantai Rapor Tambunan. Kemudian pengamatan di Rohani Muhammad Yusuf 2004 menunjuk dan nasalisasi dalam penggunaan morfem teka pemeruhanganan n dalam bahasa Melayu dan bahasa Iban. Inamanu napa dia langa morfem di bahasa Melayu morfem n di bahasa Iban napa hara fungsi pentantu dau. Misalnya tidak penerukan kutu menunjuk tidak ada baras Melayu baras Iban. Napa baras kedasan dusun itu baras dusun Seraya. Kemudian mata di Zaharani Ahmad 2004 menunjuk dan morfologi atau fonologi atau segmental dusun rumus dusun Kimaragang. Manu dan manu di situ, ogumu opiagalan proses harmoni vokal dari kedua boros, ipina pilin suang dan isa bayongan pentantu. Tidak pernah mana inspirasi kemana penerukanku, nggak misalnya tidak penerukanku tuh meneruk isi do dusun rumus dusun Kimaragang, ya pun apa dusun Seraya Kampung Pantai Pentambunan. Umapat mata di Bina Sintia Sarifuddin Yusuf 2004 imnanok de leksikal. Kemana adalah kawas opiatus kikognat da boros-boros dusun dipinili. Nggak misalnya tidak penerukanku, tujuh hona pengambil nerok de phonetic morphology and semanticology. Kembali mana pengak Jacqueline Perkitingan 2004 i kakamay da kada zansun. Yang penerukan apa di Jacqueline Perkitingan di tinggal kakamay da etnososial di makro lebih agayon dahan pengak kakamay da etnolinguistik di lebih akoropen fokus di dusun Seraya di Kampung Pantai Rapor Tambunan. Itu nak kamayan da penerukan kuno pada tinggal penerukan dentis minat da padalangan ko. Jika bentuk penerukan apa tinggal menggunakan da kawa penerukan etnolinguistik itu suang da kawa etnografi. Amin menggunakan aku da pengerindakan kualitatif menggunakan perspektif deskriptif. Analisis deskriptif perspektif kualitatif. Tolong instrumen penimbangan data di Ginunoko, ada lagi teknik triangulasi. Pengisamakan apa di Ginunoko nggak pengisamakan interpretatif. Teman dili Kiok Chiong, Sakri Abdullah, lagi cuat ni dengan di beberapa walu. Guna apa pengisamakan interpretatif di dia penerukan di poin ngampai, interpret di data, lagi mandin dokok untuk mengganung data di kualitatif. Tipu apa penerukan pada penerukan ku ditinggal, hapad tolu ulan, pamalanan turu ulan, lagi penimbangan data pengerindakok na pengak 6 bulan. Tidak pernah responden dalam kini dalam penerukan dan hukum atau na kiwat tolu responden ipiniliku dapat tondong ai lagi responden kemesa responden A B C tensa ada pernah nila kimul da apat na pada lebih atau mentok da tuduhan magandang data di lebih atau apa dan apa gambar da kawasan di Haragang bilang apa kita da kini da Kampung Pantai Rapor Tambunan ang kapeng na kampung Rompon ina pala bilang apa kita da Kilinan, the Kampung Rompon, Kampung Pantai Rompon, map the Google 2004 iminaan ko ano. Teman-teman di Evelyn Arnold untuk di Piwawara Andahay, untuk hapat dan dua mansak 2004, dusun na Kampung Pantai Rapor Tambunan tinggal dusun Seraya. Responden apa ditinggal pengkalaja sabagi mangumu tanam, personil data akan mantan peserili, lagi Nailan at kampung Rompon itu sebagai isa kinan patuangisan ang kisunod dua na hapat 5 kilometer mantika kadayan nasaralian na banjaran pro ang banjaran kosmatik. Kaida menimung ang mga rinda data kiwan tulu kaida menimung data nan kuno kumaysa na pa nga pamarekodan data kumadua pangintangan miwayo ang kumatalo na pa nga panadabangan awag struktur. Meta ko pala nila pamarekodan data minan ko padalan at bikin ako asagaan mata di responden, may kano yung napapasiwat na timpo, ang sumaga dumadi da responden, mantok matanto da kinayunan, nagi timpo di kasudang kapadalan da pamarekodan di, nagi data na padigyan dibantok da video, audio, na naguna kamera telepon, nagi pinasuang po LCD. Mantok pangitangan miwaya,
Minampai ako da responden ng activity kita daw dila untuk magano data di lebih ataupun untuk saya natin po pentanto sa hila kampung ko nagi minagan ako da gambar sebagai da evidence aman analysis untuk peneruan out struktur minampai ako nagi da responden dan activity kita daw dila magal mengamat sesuai pa lagi timpo ko sudong lebih apa sal binamagun ako da note lapangan sira pinamon po kau talu-talu ngawi data-data mantan kau talu-talu kaidah menimong data dila nga pinusuwang ko data di form triangulasi matrix tumano dili sang chong do na ibuha pa dan isa triangulasi matrix na paditi nga mentok menimbar tuhag saryo nagi mamagampat tudu ang objektif peneriukan tidak pang handle mamagampat jadi kalau pas di pinusuwang ko nga nagi padalan deskripsi mayada kabalan kepustakaan nagi gena linguistik puralan boros di minangku pendalangan Tina panga hasil analisis de data, pemerintahkan de data, umat kawit tuhat sa dokumento, nung awa penunggu pangsit pabibas po NN dari kampung pantai Rapon Tambunan. Maya dapat tulu-tulu kawa kaida menimong de tadi, isa na pabersinan ko sa bagay na pamitanan dari pembantahan di tingkat petuangan. Pinusuan ko form triangulasi matrix, naku analisis, deskripsi, nan lelanku sebagai kotusun, petuangan apa di tingkat isa penunggu nasi panda penunggu panghasil do bebas. Kami dapat ditinggal penunggu penghasil bebas na penga bebas dan mengansip dari beras man beras ngaran beras pula beras perjuangan teman pemitraan penga beras buas na pedang beras pula jadi nangasip ya udah beras pula uang minum guna da pod an korten na pada pod tuangan dila nak tubuh na pemaraja har beras man nontok lagi har nontok dari petuangan dila teman dari responden iso kinayanan papa kita iso kinayanan tapi iso hakamat ni kinalaja harap beras ngaran. Nah, tuduk na pada responden, papalambos teka mamaguna da beras dinas na si panda penunggu pangsa bilang mentok meneguan kinantakan penitangku. Maka apa? Papaila ang papasunod. Pemitanan iradna mada pano di gulo. Pertuangan kemerela para yang mengamuk. Tanaw dengan lumarun, tapi ngawen pabago di mangakan hadiapan. Ada responden di umur 2. Jadi mantap beras responden di mang deskripsi ya. Kami tipe piamu udah perhatian konsep beras man, beras ngaran, beras pula dari pibarasan. Sebagai justifikasi, penunggu pengasih poan na pwede tingak mentok da beras man beras pula dek i puralan beras kedasan sun isikul untuk 2000 walu ngasire i peneriukan diti seren ri hangan ororomu abebas n de peneriukan diti na kita penunggu pengasih bebas por n an na penga akan mentok da beras man akan mentok da beras pula ngaran na bilang degi mentok da beras pula lagi mentok da beras perbuangan mentok dilo kinabebasan da penunggu pengasih bebas po NN ikan mengansip da kaapat-apat kawa beras di minog dan ilan nunu kapya kawat daw nunu kapya mantok kumada identity kapya tunan kumada penunggu pengasih bebas po NN diti nga mengitang iti da tudu kinapelambusan dari konteks da responden teman da peneriukan diti analisis dan interpretasi na pada beras-beras dinasukan da penunggu pengasih di responden di nga papakita da haro tudu ang haro akoratian teman konteks tetap pelambusan di. Jadi mata di penunggu pengasih pembebas poin anak pediti nga isa kawa penunggu pengasih kawa wago di ahisa papaisang ibu prolan beras kedasan sunisikul 2000 walu na kita de peneriukan diti. Jadi penunggu pengasih pembebas poin anak pediti nga denitanku do penunggu pengasih pembebas. Itilah pang pemitanan da pengkurat kinabebasan da penunggu pengasih pembebas diti pembebasan da boros man pokok kita harang lagi boros di milo on si penda penunggu pengasih diti negara penawitan persawitan manta da boros sebuah sawit on lagi ila kebebasan da boros nanan pengingatan tingkat na pengasih ni peminatangan binatang tekasibor on petindukan tinduk boros naran on lagi kinabebasan da boros ulang mila lagi da boros ulang negara petuangan timpu on lagi pengapurakan warna apura nggak di mah pengapurakan ko kada responden on lagi kinabebasan da boros teguangan negara kopi pira dilo aku kopi ya pangayan penuhan nggak di pangayan tuh deh patah-patan film tadi jadi pengak data nano komentar di peneriukan ku dalam sudah responden lagi nan analisis dari perpustakaan ada buku perlahan beras kedasan sun isikul mulai ditangani slide mulai toko di analisis data yang menimbang dan sorry komodo ini tuh penggunaan penunggu pengasih pembebas po NN mulai ada kotor-kotor kalau menimbang data megal kok pemaisan apa mata pemelikuran data megal kok peningkatan mata ada boros di responden di komaisan untuk isa melantok 2000 dona hapat kada responden itinan ada peningkatan ada ti jadi peningkatan apa ditinya isa poyan nanda tingkat nga
harap duduk daw ko Columbus mentok ko paylo da itina po nga pagingatan daw. Pena na bertingkat itinga pena na sini megal ko aku megal palangkum am sesuai po. Mentok da pengitangan miwaya megal pagambal la paganang pusan. Pinalamos da responden da akan kasini pada pagingkat paganang pusan no tanaw. Saya na binatang kada responden di kumodo untuk 2000 walau milaw 2000 kapadang siya. Jadi mata ditim naku interpretasi da tuduk na po pinapelambusan responden diti nga bulan daw mentok ko seliwan ko pelambus tapi menandau di oktogon kemudian letayang, menanduk letayang, mengilang de, maida, amo mengerombak di leparai. Gambar di papa kita dari penerbangan auki struktur, papa kita dari responden kumatalu, papa kita dari isa peman papa turuk de baladi. Kali responden, di dapat gunuan di lorek, leto sama, osa dugi aku pia mai saya, sagau saya dalamin, permit lagi ada gede baladi na andi. Peturukan kulo wae ke daw. Maka ada belas daw di dalam top 2 top 65 milaw dan pada misian nan ko ekstra data ang lagi nako kiwatalo bols dinano ko pagganuan parameter ang peturukan. Patalo na pwede tinga ginuna daw mentok da makiano ang makiho harapan upan daw untuk boros penuhan. Adi aguna nagiti mentok da tuduan da persetujuan mentok da harap tuduk pentan ko. Jadi serang dengan pesuang yang selang tidak form triangulasi matrix senang deskripsi ya. Jadi tuduk napa kopi ada pemagunaan apa kopi ada penunggu penghasil bebas po NN depoliti. Nga de penunjukan diti lagi aku sebagai di untuk menegak kinantakan pentan ko. Mereka menuduk menindir menuhu mekiano ko pentalang ko pela ko pola mustaf manan. Nga ko pentalang benunu itu napa nga mantap orin ko penunjukan itu kudu mantal tu tinapa nga penunjukan de rentis minangan ko. Tinapa nga analisis data na ko ekstrak manta da nut miwaya nut lapangan ang nagikambal na ko na ekstrak data na ko paswatan na ko piadangan bekal dila tidak ada lagi harap kinatakan pentanto amin tidak pernah kita dan jadwal pemeriksaan data penerbangan akhir struktur am lagi form triangulasi matrix itu pernah form triangulasi matrix kiwat tuhat sadok dahiti talo am lagi talo kaidah menemung data na pernah ko analisis siswa. Mga takawit palimbaran dat tuhat sarap di kumatalo, objektif kumatalo, ina tu haranan ko, kawa po suway, sa ka po panghasit abibas po NN, it kampong pateran po tamunan. Maya katalo-talo kay daman ni mong data di, maya agumuot, baras dinano po imin na magunod po nung panghasit. Maharan naging na magunod po nung panghasit abibas po NN. Jadi, matali pa malikuran data, harap kapag dua, baras dinano po matali respondan, mantok na pangintangan mo waya ika silaw dila harap dua nano ko na nagi mantok penerbangan api struktur harap 5 oras di nan ko kosongan dati seram nan ko pemunga harap hapad ang siyang boros mantat katul-tulo kaidam yang mata dila seram nan ko deskripsi de form triangulasi matrix harap hapad ang dua kawa penuku pangasip suai di kampung Pantarapan Tambunan suai ko penuku pangasip bebas po NN tadi ilan na po din hiti dila na ibuk prolang mulas kada sang dusun isi kulo na po walu na po nga harap hapod na penungku pangansip o penungku pangansip iti na po din po di dila nga po pakita da harap hapod ang dua da penungku pangansip di na po din penerukan diti tu na pa inan porohangan hila nga naruhungan da raramu abibas megal kau timata ende penerukan diti iti na po nga kautusan teka apa so kapeda penerukan ko diti harap penunggu pangansip no diti nga harap oralan tidak pengamnan ko mentok penunggu pangansip bebas harap oralan dat kapemasayan struktur daw harap proses pemasayan pembentukan dat penunggu pangansip diti itu pang pamitan pengkura kinembulayan da penunggu pangansip matan piamungan da pimata gisam da piamungan da penunggu gisam da piamungan da nanasi paya boros buas gisam da megaliti harap pemetanan pengasuhangan perjuangan nilai tangan slide. Meta kami pemalingkuman sebu ambagas. Sebagai pemalingkuman, nagang nyawi ko talo objektif ko seru pamagi tudu da penerukan diti atau jopeta pemanan kutu penunggu pengasip abibas po NN na pwede nga iso kami penunggu pengasip abibas na mawago kapiyat di pulang belas kedasan polisipul. Gunan akaw penunggu pangasip diti mentok meneruang kinantakan pentanto. Mang konteks dari kepelambusan, nagi kiwah pada dua penunggu pangasip suai di kampung Pantarapan Tambunan inano de penerukan diti. Kenapa nga data dinano pada penerukan diti? Aw nila di kampung suai nga kenapa nga mentok penerukan ko. Sabagi da sa panginsanangan alasan itu kudu mental kan ako papadalan da penerukan diti lebih alay untuk bagaimana data di asunang menggunakan amat pemerikudan di lebih pen buru-buru apa yang dalam kolaborasi dia lebih olud yang kalau kita am lagi apa kita dah skop penerukan di lebih okor
Bagas na pwede nga kapag kita da isa kaunikan boros gusto saraya ikang pupantara tamunan may da ailan na tulong suway may da katungkos ang akas at suka duwag ikang pupantara tamunan ang nagi doramo abibas dahil penurukan diti mengungkap da penurukan diti pudumantal kami na penting nga harap po fenomena suway da penurukan boros may da penurukan penurukan abibas diti tadi penurukan pakansip abibas po na penting nga penurukan wagu, kamu penuntut wagu, pengasih wagu di perolehan boros kedasan dusun. Kami tidak pengat isa the distribution kumada perolehan boros kedasan dusun ini ada yang senangan itimpu dari mental. Tidak pengat juga lebih apa dan 5 susupon di gunung noko. Responden ceritakan peneriukan, gambar-gambar miwoyak sampai responden aktiviti kita daw, menagi surat kesakan sampai responden. Alasan aku ada mayada pabantang diti mayada peneriukan diti kan aku berpegawai betelan dusun di kami boros kedasan dusun. Amnagi kana papelang natelang kumapulong suway amnagi labi konsol upaboro da pendidikan da boros kedasan dusun. Jadi nama tada hak konsiko.